Ja nisam mislio pored ovih napomena i prikaza detalja stvarno nema, ovdje nema razloga da se vraćam na to. Razumije se da bi iscrpan pregled nastanka događanja i tako dalje trajao beskrajno dugo i to treba da se radi za druge prilike, na druge načine, naprosto da to bude prisutno kao jedan podsjetnik u radu mnogih ljudi. Sve mi je ovo što smo čuli razumljivo. Ja bi u nekoliko rečenica samo naglasio da je moguće za ovaj jedan od poraza srpskog naroda, kojih imamo u nizu, jedan obilan pregled, taj poraz ima neke svoje unutrašnje razloge, unutrašnje promašaje, loše političke procene, loše političke poteze. Neka od imena su ovdje pomenuta i to stoji, ali ja bih htio da skrenem pažnju da je to, da bi se razumio problem, da je to nedovoljno. Jer naprosto danas to postaje još jasnije. 80. godina nije tako bilo uverljivo mnogima, pa i ljudima koji se bave politikom. Zapravo mi prisustvujemo i živimo u periodu jedne snažne revitalizacije fašizma u nešto drugačijim formama, sa nešto drugačijim terminima. I to je naprosto bilo nemoguće zaustaviti. Koju 100 godina taj koncept traje? Koju 100 godina u smislu da je ispisan u formi nekih enciklika papskih i postepeno realizovan i sad je to. Ništa tu nema neobično. Kad bi obeležili Merkelovu, njoj bi trebali, to bi bilo to, samo bi joj trebali Hitlerovi brkovi 5-6 puta veći. To je ništa drugo ne. Ta politika je snažnija, ubistvenija i intenzivnija od Hitlerove. Nešto se to drugačije zove, drugačiji su naglasi, drugačije su ideološke odredbe, drugačije je prezentacija, predstavljanja javnosti, ali i jeste i nije. Znate, ljudi su to povodili, brzo ću gledati da ne produži to valjda profesionalna deformacija, bojim se da ne zaokružim 45 minuta, ali neću, brzo ću. Ljudi su vadili neke citate. Imate Hitlerovog ministra financija koji ima apsolutno iste rečenice kao Helmut Kohl. Pojam Evropska zajednica je njegov pojam, a nije pojam koji je nastao kao neki Šuman i tako dalje, te izmišljotine koje slušaju. Sad, pod tu seriju ideoloških prevara, zabluda, medijskih i tako dalje, potpali su mnogi Srbi, ali pazite, potpali su i ljudi diljem svijeta. Teško je kriviti Srbe, to je srpsku elitu, zašto nisu bolji od drugih naroda. A eto, nisu bolji, ali nisu ni gori. Oni su kao i drugi narodi. Na kraju krajeva ne možemo mi baš te komunističko-socijalističke Miloševićeve zablude, njegovo okruženje i tako dalje, jesu one proizvele dosta zlih posljedica i trajali su u vremenu, pretpostavljam sve pred njegov odlazak u Haag, a
Ali nije to nešto što je dovelo do ovoga najnovijeg srpskog poraza o kome danas pričam. Osta imate vi razgovor, recimo, citira ga Momo Bulatović u svojim memoarima, to je 92. godina. Razgovor u kome prisustuje Milošević, Momo Bulatović i tadašnji državni sekretar SAD, Warren Christopher, ovi stariji ga se vjerojatno sećaju, i Milošević mu ponudi čist papir da ispiše šta Srbi treba da urade, da ne bi bili predmet razaranja i destrukcije, da bi se obnovilo prijateljstvo Srbije i zapadnih demokratskih Srbije. Christopher mu samo vrati papir i kaže, nema se šta ispisati. Vi svaki dan morate dobijati zapovest. Ili drugo jedno svedočenje, tadašnji ministar inostranih poslova tadašnje Jugoslavije, Vladislav Jovanović, isto 1992. razgovarao je sa Iber Vedrinom, on je bio ministar spoljnih poslova Francuske i slično pitanje mu je postavio. To se u razgovoru sa Jovanovićem može dešifrovati bez. On to može u detalje pričati, kod nas kad gostuje na fakultetu, on u detalje razvija te elemente. Na pitanje šta bi to trebalo da čine, on kaže, ništa ne možete da činite. Vi ste unapred predviđeni za poraženu stranu. Taj kontekst da smo to, pa tako vekovima, to se može pokazati i po brojevima. Nas bi danas trebalo, ako je suditi po nekoj, recimo, prosječnoj stopi prirasta, trebalo da je mnogo više nego što je Engleza, da nas je kao Nemaca, Francuza i tako dalje, ali ima nas ovoliko i mi se skraćujemo i po teritoriji i po broju. Našeg udela tu ima i tu je, ja prihvatam da bez promjene ovih spoljnih okolnosti mi moramo imati skromnije ciljeve i realnije ciljeve. Našeg udela tu verovatno ima, ali on nije odlučujući. Sad, da su ove godine koje teku bile onda, verovatno se to ne bi ni dogodilo. Ja sam bio prisutan, recimo ilustracije radi na Palama, jer nakon razgovora sa rukovodstvom Republike Srpske ministar inostranih poslova Rusije, čuveni Kozirjev, što nije bilo ni fiksni, iziđe tamo na parking, pa onda preko ove satelitske veze zove direktno Vašington i izveštava o razgovoru. Ne zove Moskva, nego Vašington. To je bio takav period. Sad je to drugačije na našu sreću. I pored žestokog besa koji to proizvodi kod brojnih, mislim da našu nadu koju je Anđelko pomenuo treba vezati i za te spoljne procese, ali vezujući ih samo za međunarodne okolnosti, naravno nećemo ništa učiniti. Ukoliko mi sami sebe ne sabiramo i procenjujemo delanje mesto, šta smo promašili, šta ne učiniti na svakom mestu, svakom selu, svakoj opštini, da ne kažem svakoj državi. Hvala vam što se ga tiče.